Om Swastiastu. Wastan Titiang, Kadai Kusumayani, Titiang saking Prodi Pendidikan Sastra Agama lan Pendidikan Bahasa Bali semester 5. Sane mangkin Titiang jagi wacenang satwa Bali sane mamurde itu wong kuning. Ada tuturan satwa itu wong kuning. Kacerita ada bebotoh kembar Madan ipuda, ia demen pesan memotoh, mulana ia ngelah kurungan tua ada dua, nejani. Sekate ia pepes menang metajan, liugati kone ia ngelah kurungan di jumahne, makelo-kelo, nganti penyatusan ia ngelah kurungan. Kewah kone kurungannya ane sedek kebeling bareng encanang siapi ento. Ngemang-ngamah, tur nyampatang ten siap selit sanje, siapne dogen mandus pang telu ane awai, lan ama-amahan siapne semengan, jagung, tengai goden, sanje gabah. Awak siapne sesuai magecelan. Mapes suang sebilang wai apang kena matan ai semengan. Kadirase, ipuda tusing man mandus ulian repot ngencanang siapi totonan. Kacerita, ipuda lakar luas ke dajan gunung, lantas ia mabesen kone ia teken kurenane. Loh, wayan, buen mani, awake lakar luas joh. Nih nyai kene beling gede, saget setonden teke. Subuh nyai ngelah panak. Lamun muani pianake melahang menyai miare. Lamun loh panake cek mati yang dogen. Cek tek nasni bang kurungane mekejang pada abede. Awake tusing dot gati ngelah pianak loh. Idewe tua tuyuh ngedenang dogen. Megadangin peteng lemah. Subane gede. Pisagane ane manjakang. Gitu pabasan ipuda teken kurenane. Lantas enyak kone kurenane entong ngidepang. Buin manene. Luas kone ipuda. Mare maka telun iya luas kedajan bukit. Subuh nyakit kone kurenane. Tur ngelah piana. Luh. Beh kewa pesan memen anak keceri ento. Nih kengkenang jani cening kun nak tak teken bapane. Laut bang siap. Yang tutang kena bapane. Pianake mati. Jaben jelemu budoh. Kengkenang jani ban medaya. Gitu abad ni memennya nak cerit ngerangkang pedidiana. Makelo kuni bana penghong. Lantas tumbuh dayan memennya anak cerit ento. Are-are ni dogen kolone tetep bang siapi pada apedik kacerita. Are-are ni dogen kuni lantas tetep tur lantas bang siap pada apedik. Pianak ni ada nina di tuang kuning. Subegitu anak keceri ento lantas aja ke kuning kumah dadong ni. Teket ditu tengkejut kuning dadong ni. Tur metakon. Nih kali kengkennya yang lapiana cerik. Ibusan me, kene me, ada pebesan uli bapane, yang lekat panak canggil loh, kun kono nektek, terbang amah kono siap nih ya, tuh makrana anak kecere ajak icang mai, nyanan mimi ngajak cep dicening nah, icang takut, ngajak jumah, nyentak ke bapane, payut, cang lempagine, nyan lamun teke lakar orang mati dogen subuh panake me, lantas. Mesaut kuni memeni. Nah, lamun gitu, nini subuh jangi cening, mimi jeng aja. Nyanan, inget-ingetang lon-lokin, bang dia nyonyo panaknya ini. Nah me, dong jemak nak cening, icang lakar mulih, apang sing engalan teke bapane, jemake kuni lantas icenik. Banda dong, encolang memeni anak cerik tu mulih, kacerita. Selit sanje kuning lokine itu wong kuning teken memene. Lantas penyonyo ini dogen kuning selama suut gitu. Enggal kuning iya mulih. Kada nungguin kejap nih bapane mulih. Tusing masih ada. Kanti tibanan kuning kurnane luas. Kacerita jani. Subuh ngancan kelih. Tur cemat kuning itu wong kuning megarapan. Di cumah dadongnya. Kacerita. Subuh kone ibu dak mulih sawireh pipis ni telah sing abu-abu kone iya mulih tu sing enu yang aketeng teka jumah
Iya nakonang pianak nentu. Lantas kurnane ngorahang pianane eluh terus subet teke bang siap nih lantas makruyo ngorahang pianane ento king sanange di jumah dadong nih tur are nek dogen ko teke bang siap kita dogen ko pengruyukan siape laut kau kini kurnane orahina ngalih pianane ento ke umah dadong nih. Lantas nituang kuning alih ko teken memene ajak ko mulih teka jumah. Lantas ia ajak ke alase tekan bapane di tengah alase nituang kuning nagih mati anga jak dadari teke lantas nyaup nituang kuning siluranga aji gedebong lantas ipuda sahasa netak gedebongnya ento abane mulih teka jumah bang kuning siap nih raramane pada sebet ningang ipuda netak pianakne anggone ama-amahan siap nanging ipuda tusing pesan iya ningahang tutur raramane ento makelo-kelo ipuda sobetua kadirase mejalan tusing ngidayang sekancan penyakit nih ane ada mecelep makejam di awak nih karena ia tusing ngelah sentana tusing ada ane memanjakin rinuju ia medar tusing ada ane nyemakang gitu marah ia lantas meseselan nah gitu subuh karma anake ane demen memotoh tusing demen ngurus pianak lan kurenan tusing sayang tekena rame maka jangan joh gitu masih widene ngejoh teken irage